aton ikalima ang papasayawon. Para naton third set ang Corazza Mayor, wala ba kundi Sir Ochi Babalcon, papalisan ni Madam Angel Gonzaga. Tukar para ng anuwa. Sayo na mga ni Sir Ochi Babalcon, pinapalisan ni Madam Angel Gonzaga. Okay, dam salamat at tokan Sir Ochi Babalcon, gagkim panisan ni Madam Angel Gonzaga. Kapag kaya na kay kompleto na naton fourth set na naton Corazza Mayor, sa marikitahan kadaman.